Prgavci, pozdrav! Evo nas u videu u kojemu ćemo se osvrnuti na predstavljanje novog sportskog direktora, odnosno kako je rečeno direktora za sportske operacije François Vitalija, ali na početku odmah jedna mala digresija. Ono što sam pričao u prošlom videu vezano za moj live kod Denisa, kad je Denis rekao da mu nije jasno zašto je ljudima teško stisnuti subscribe, jer nam to jako puno svima znači na našem YouTube nebu. U komunikaciji oko toga ja sam išao pogledat na svoj Analytics i onda vidim da skoro 75% ljudi koji prate i gledaju kanal nije subscribano. Pa mi onda stvarno nije jasno zašto je to toliko teško kliknuti taj subscribe. Ne košta vas ništa, niko vas ne tira i ne goni da pratite svaki video na kanalu. Iako bi bilo lipo da gledate videa i to da ih gledate od početka do kraja, da bi mogli shvatiti šta je pjesnik time htio reći u videu i da bi onda mogli donositi nekakve zaključke i onda eventualno ostavljati svoje komentare i mišljenja, jel? U svakom slučaju, eto, ne bilo vam teško, meni, a i svima drugima koje gledate, stisnite taj subscribe, govorim, ne košta vas ništa. Ok, ajmo sada na temu. Dakle, predstavljen je taj novi sportski, ja ću ga zvati sportski. Predstavi ga je predsjednik Bilić. Meni je uopće nejasno šta taj lik još uvijek radi tu i zašto on nije bivši. Obzirom na sve šta smo čuli, slušali i gledali zadnjih sedmicu dana. U svakom slučaju, Bilić govori da je ugovor potpisan na 3 godine. Sad me samo zanima da li je to stvarno potpisano, jer ko šta smo vidjeli u slučaju bivšeg sportskog direktora Nikole Kalinića, da je on tu radi 3 mjeseca bez ugovora, a onda kad su mu ponudili ugovor da je to bilo u momentu dok su tražili novog sportskog, šta mi je nevjerojatno, ali ok. I pazi, taj ugovor ako je potpisan, sigurno nije potpisan za nekakav kikiriki, pa me sad samo zanima, s obzirom na izjave da nema novaca, otkud novci, jel? Jer čovjek sigurno ne radi za sitniš. Na pitanje kako je došao do njega, on je rekao da su bili u nekakvim komunikacijama i da mu se jako svidlo da je novi sportski rekao da postoje 2 vrste, da je jedan klub koji je razvojna platforma, a drugi klub imaš klub koji traži rezultate, osvajanje naslova i sve to skupa zajedno, i da su se oni opredijelili na ovu varijantu traženja rezultata i naslova. Nakon toga govori da će dovesti na zimu nekoliko igrača. Mene sad samo zanima na koji način, obzirom da smo vidjeli da bivši sportski je sam treba tražiti sponzore za dovođenje igrača, i onda kad bi i našao, je ima nemoguću opstrukciju od samog predsjednika Bilića i nadzornog odbora da se ti poslovi finiširaju, pa me sad samo zanima na koji način će oni na zimu dovesti par novih igrača. Nam pojma. Onda je priča da bi u prvu momčad trebalo uvoditi mlade. To mi je isto samo logična izjava. Priča o tome da smo mi rasprodali ovu momčad koja je igrala finale Lige prvaka ne stoji, jer tu je već 7-8 igrača koji su u konkurenciji prve momčadi, ulaze sa klupe, a imamo ih i koji su prodani poput Vuškovića za rekordan transfer za klub. Onda se osvrnu na to
da oni daju potporu Gattusu. Mene sad samo zanima do kada, obzirom da smo vidjeli šta se desilo Jakiroviću u Dinamu, koji nakon osvojene duple krune i ulaska u Ligu prvaka doživi 2 poraza i postane bivši. Obzirom da je Gattuso Kalinićev izbor, ja se sve bojim da će ovi čekat prvu prigodu da ga odstrane iz kluba. Tako da ne znam šta bi rekao. Dakle, on je rekao da je Kalinić bi njegov izbor, isto ko kako govori sada za ovog da je njegov izbor. Pa onda poslije rekao da je Kalinić bi greška. To je ovako zanimljivo. Govorim, treba pustiti vremenu da vidimo šta će se dešavati, ali sve se bojim da prvi neki kiksevi Gattusa da će biti bivši, jer vidimo koliko se lako stvari okrenu u par dana, nekad i priko noći, jer govorim za Jakirovića nakon ovoga osvajanja duple krune, da čovjek ne ima poraz u zadnjih 60 utakmica, odnosno pola godine uvođenja kluba u Ligu prvaka. Očekuješ da je čovjek zabetoniran tu zauvijek, ali eto, 2 poraza i bivši je. Onda na pitanje o suradnji sa Dugopoljem, tu je bio nedefiniran. Rekao je da su iz Dugopolja prišli Hajduku za suradnju, međutim ja ne znam kako bi ta suradnja bila moguća, obzirom da znamo kolika je opstrukcija i animozitet Dugopolja, odnosno pojedinaca u Dugopolju prema Hajduku, i da znamo ko tamo vlada i da je on taj koji je predstavnik Županijskog saveza u HNS-u i zbog kojega Hajduk nema čovjeka unutar HNS-a. I koliko to otežava Hajduku sve u odnosima po pitanju HNS-a, nogometa, lige, sudaca i svega ostalog, jel? U svakom slučaju rekao je da će se orijentirati na tržište Francuske, Belgije i Engleske, šta bi u principu bilo i logično, jer je Novi sportski upravo radi na tim područjima. I onda je riječ preuze konačno Novi sportski, François Vitali, gdje je rekao da je on ima najveći uspjeh u Lilu kad su osvojili naslov prvaka i da je tu jako teško uvoditi mlade igrače u momčad, da je to krucijalno za svaki klub, da se uvode mladi igrači iz akademije, ali da je to poprilično kompleksno i težak proces, što je u principu logično i istina, jel? Govori da je u Split došao jučer, da je već održao sastanke sa Gattusom, da on podržava Gattusa i njegov rad i da je to u principu win-win situacija za obojicu. Pa eto, govorim, baš me zanima sa prvom krizom rezultata šta će se dogoditi, da li će Gattuso biti bivši, a sve se bojim da hoće. Onda je rekao da je bitno da se upozna sa svima u klubu, da im predstavi svoju viziju i da to shvate i prihvate svi u klubu. Da će scouting biti od svuda i tu se onda ubaci ponovo Bilić i govori da je u procesu prodaje, makar je prijelazni rok završen, ali smo vidjeli u slučaju Vušković da se to može odraditi mimo prijelaznog roka, da je u procesu prodaje 1 do 2 igrača. Taj jedan pretpostavljam da je Pukštas, a ovaj drugi ili je Sigur ili je Madžid Šošić, jer ko šta sam bi rekao, bila je izašla informacija da je on otišao sa okupljanja mlade reprezentacije Bosne finalizirat transfer i to je bilo sve šta je bilo rečeno o tome. Nakon toga više ništa nismo čuli po tom pitanju.
Dakle, momak je otišao sa okupljanja da finalizira transfer koji očito nije odrađen. Da li je to taj drugi igrač ili će drugi igrač biti Niko Sigur ili neko treći, to ćemo još vidjeti. Nakon toga Vitali govori da je došao u klub. Ono šta te privuklo Hajduku nakon karijere u Francuskoj i Belgiji, on je rekao da je došao u klub jer je klub velik, ali ne lokalno, nego da je velik u Europi još uvijek. Šta samo potvrđuje onu moju tezu da ovo trenutno šta mi ne možemo doći do europskih skupina, da smo si tu isključivo sami krivi. Međutim, klub ima svoju povijest u europskim natjecanjima gdje redovno dolazi do nekakvih četvrtfinala i polufinala europskih natjecanja i to je ljudima koji su u nogometu i dalje jako, jako poznato i vide da tu sve funkcionira i da su navijači uz klub i da je to sve pet. Uglavnom rekao je da je došao tu iz znatiželje, da vidi kako će funkcionirat negdje di nije, ajmo reći, doma i da se makne iz te komfort zone. I to vam je, dico koja gledate, vrlo bitno u životu, da ne uđete u tu takozvanu komfort zonu, jer se onda uljuljate, uspavate i tu vam počinje pad. To je jednostavno tako i to mi je ok. Znači, bitno mu je da ima izazove s kojima će se boriti, naravno uspješno, jel? Nakon toga ponovo Bilić uletava da su one izjave bile malo glupe, da su bile kao pod emocijama svih skupa, i njegove i Kalinićeve i Gatuzove, o tom potom. Govori da je Vitali za Gatuza i da ga podupire, govorim, to ćemo baš vidjeti. I sad ono šta me fasciniralo, šta mi je nevjerojatno, znači na predstavljanju Nikole Kalinića je rekao da je budžet jednak prošlogodišnjem, čak da će biti i povećan. Nakon toga saznajemo da para nema, znači Kalinić je bio lagan u tom dovođenju, jel? Svi sve znamo, o tome već je rečeno, čovjek je prokazan ko lažov, diskreditiran je, apsolutno, kredibiliteta više nema nikakvog i meni je stvarno nejasno šta taj radi još uvijek u klubu i on sad ponovo reče da će budžet biti povećan, a para navodno nema. I dobro, ko je sad tu lud? Znači, ili je čovjek patološki lažov ili je stvarno tu neko lud. Meni to nije jasno i ja bi jako volio da se to konačno razjasni. Sve ovo šta se dešavalo sa tim izjavama svih aktera, znači i Bilića i Kalinića i Gatuza, je žalosno i to se ne smije dešavati. Takve stvari ne smiju izlaziti vanka iz kluba, to se mora sakrivati unutar kluba. Međutim, kad je već izašlo, onda mi je drago da je izašlo upravo na taj način da se točno vidi ko je šta i ko je kakav. I govorim, meni ta priča sa ponovnim povećanjem budžeta, odnosno ponovo je rekao da će budžet biti povećan, a para navodno nema, nema nikakve logike. Nakon toga Vitali govori da mu je Francuska ok tržište, da tamo ima zanimljivih igrača, jel? Ali govori isto tako da svako tržište ima svoje kvalitete, pa tako da recimo u Africi možeš naći izdržljive i brze igrače, u Južnoj Americi možeš naći tehnički potkovane igrače, u svakom slučaju da će ciljat pojačanja prema potrebama momčadi, koga i otkud će dovoditi.
Znači, ponovo Bilić govori da je ima sastanak sa Gattusom od par sati, spominje to da je to sve bilo pod emocijama, ali da je to sada sve 5. Sad ja ne znam o kojih par sati on priča, bilo je rečeno da je sastanak trajao nekakvih 1,5 ure. Ako je tu bilo prevoditelja, onda dok je prevodilo jednom drugom, znači da je taj sastanak trajao pol ure, 45 minuti u vrh glave. Pa sad tih par sati, meni to opet nije jasno, ko je tu ludi, ko tu laže. Ja smatram da čovjek laže 1/1 i uopće mi nije jasno šta on još radi u klubu, jel? Isto tako koji nadzorni odbor. Nakon toga je bila priča da treba povećati taj ulaz-izlaz igrača iz akademije, što je opet samo logično, međutim Vitali je rekao da obzirom da ne možeš takve igrače odmah gurati u prvu momčad ako loviš rezultat, da bi tu onda trebalo pronaći nekakav partnerski klub, šta smo vidjeli u Francuskoj kad je on bio partnerski klub od Manchester Citya, taj njegov zadnji klub Troyes, pa su ispali iz prve lige, pa su trebali ispasti iz druge lige. Uglavnom da je to poprilično teško i kompleksno, jer da tu treba pronaći klub koji će držati te mlade igrače u momčadi i tražiti rezultat. A vidjeli smo prošle godine sa Solinom kako je to funkcioniralo. Oni su nam bili partnerski klub gdje smo mi slali igrače koji uopće nisu igrali, a na kraju je taj Solin ispa iz lige. I sad, koga naći, kako to izdefinirati, te odnose, to je na njima. Orijentacija za scouting bi im trebala biti na Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu, što je samo logično, jer su ti igrači najprilagodljiviji na Hajduk, odnosno na Split i Dalmaciju, jer, ajmo se ne lagat, jako bitno je od kud dolaziš i kakve su ti navike. Od prehrambenih do svih drugih. Jer nije isto ako si ti cijeli život odrasta na nekakvoj začinjenoj spizi, doći u Dalmaciji gdje je sve onako lešo, kuhano, lagano, nezačinjeno. Ako si ti živi svoj život negdje gdje su ti konstantne kiše, tmurno vrime i zima, doći u Dalmaciju gdje imaš 300 sunčanih dana, pa se moraš prilagođavati na jezik, pa svašta nešto, to su sve stvari koje jako bitno utječu. Tako da ta orijentacija na Dalmaciju i BiH mi je samo logična. Rekao je da je akademija ključ za naslove, odnosno ti igrači koji će se kroz akademiju probijati do prve momčadi, stasat da mogu igrati u prvoj momčadi i kasnije se prodavati za ozbiljne novce, s čime se klub osnažuje na svim razinama, tako da mi je to isto samo logično. I onda po pitanju promjene trenera sam konačno čuo jednu normalnu i logičnu stvar, gdje je rečeno da je Jakub Bušić u 3 godine promijeni 7 trenera i da to donosi disbalans u ekipi, jer svak od novih tih koji dođu imaju svoje zahtjeve, svoje prohtjeve, svoje želje, svoj sustav igre, a imaš igrače kakve si zateko. I to mi je ok, jer ono što ja govorim, nama kronično fali kontinuitet, podrška treneru i kad zapne i kad krenu loši rezultati, i dat mu minimalno 3 prijelazna roka i dovodit mu igrače po profilima kakve on želi, ne možda točno imenom i prezimenom tog i tog igrača, ali taj profil igrača na kojem on insistira, pa onda vidjeti da li će se taj rezultat ostvariti ili ne. Jer do sada povijest nas uči da nam to ni donilo ništa, osim šta nas svaki put baci 2 godine u rikverc. Znači to su ti upravo te 2 godine, ta 3 prijelazna roka, gdje ćeš ti vidjeti da li to ima smisla ili nema smisla, pa govorim makar uz 5 poraza za redom, ali bože moj, to su stvari koje se dešavaju. Da bi ti mogao nešto stvoriti, treba vremena.
kako u svemu, tako i u nogometu pogotovo, di ko šta smo vidjeli, ti se stvari okrenu priko noći. Za kraj je rekao na pitanje u tim odnosima trener-igrači, di se povlači ta granica, rekao je da svijet evoluira, tako i nogomet evoluira, odnosi evoluiraju, i onda je spominja Kloppa i Guardiolu i da on ne vidi nikakav problem ako trener ima korektne i prijateljske odnose sa igračima, ali da se treba znati ko je igrač, ko je trener i da profesionalizam tu mora postojati, šta smo vidjeli da je Gattusu to uspilo ne 100% nego 110%, jer sada svi ovi igrači koji su kao veliki profesionalci su upravo oni isti koji su pred par mjeseci u prošloj sezoni bili apsolutno neprofesionalni. Tako da govorim, vidjet ćemo šta će biti, kako će se stvari razvijat. Čovjek je tek došao, pustit vremenu da odradi svoje, dati im mira, dati im kontinuitet svima skupa, osim ovih koji su prokazani ko lažovi, diskreditirani i bez kredibiliteta, ti moraju letit ne sada, ne sutra, nego odavno su već trebali biti bivši. I to bi vam u teoriji za ovaj video bilo to. Vi ćete svoje mišljenje koji uvijek ostaviti u komentarima, a mi ćemo se onda vidjeti sutra u videu gdje ćemo najaviti utakmicu sa Goricom koja se igra u subotu na Poljudu i koja je poprilično bitna nakon pobjede na Maksimiru da se ta pobjeda i potvrdi. Toliko od mene za ovaj video, prgavi pozdrav svima. Volim te, Kajdo.